Yes, twongeye kubasuza ndetse no kubaha ikaze mwese mukurikiranye channel Umutsindo TV yabaranze igihugu ndetse n'abari mu gihugu. Tunabashimira uburyo mukomeje kutugaragariza ko mudukunda. Uyu akaba ari umwanya rero w'amakuru agezweho kuri uyu wa kabiri tariki ya 15 z'ukwezi kwa 11 2024. Yes, amakuru rero acureka tuyere kuri iyi nkuru ivuga ku busambanyi buvuza ubuhuha mu ngabo za SANDF aho zagiye rero kurwanya M23. Ngabo rero za Afrika y'Epfo zoherejwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ziravugwaho rero imyitwarire mibi iri mu businzi n'ubusambanyi. Imyitwarire mibi byamenyekanye nyuma y'ibaruwa yinubira. Iyi myitwarire mibi heruka rero kwandikwa na diviziyo ishinzwe ibikorwa bya ziriya ngabo ifite icyicaro rero gikuru i Pretoria, ndetse rero n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Loni zoherejwe kugarura amahoro muri Kongo MONUSCO. Ingabo rero za SANDF zivugaho imyitwarire mibi nizikorera ibeni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Muri iyo rero baruwa ingabo za Afrika zirashinzwe gutera inda abagore b'abanyekongo ndetse rero no gusambana hagati yazo ndetse no guta akazi zikajya kwizerereza mu tubari. Amakuru rero akaba avuga ko hari umusirikare uheruka kwishyura umwe mu banyekongo 26,000 by'amarandizi yo kwita rero ku mwana babyaranye yirinda ko yamujyana imbere y'amategeko. Andi makuru rero avuga ko hari abasirikare kazi b'Abanyafrika y'Epfo baheruka kurwanira imbere y'ababakuriye bapfa rero umusirikare mugenzi wabo wo ku rwego rwa ofisiye. Igisirikare cy'Afrika y'Epfo rero biciye mu muvugizi wacyo Sifiriwe Daramini cyemeza ko rero mu basirikare bacyo bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari imyitwarire mibi. Gusa rero gitangaza umuburo w'uko kitazihanganira iyo myitwarire mibi. SANDF rero ifite ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva rero umwaka ushize aho zoherejwe guhashya imitwe irimo uwa M23. Mu mwaka ushize rero abasirikare 8 bayo birukanwe mu butumwa barimo abo muri Kivu rero y'Amajyaruguru bazira imyitwarire mibi iri mu busambanyi ndetse n'ubusinzi. Rero zashuza kadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko Amerika yemereye Israel ubwirinzi buhambaye bwo mu kirere ngo yirwaneho. Leta rero zunze ubumwe za Amerika zatangaje ko zigiye guha Israel inkunga z'ibikoresho bya gisirikare rero bikoreshwa mu bwirinzi mu gukumira za misile zishobora rero guterwa muri iki gihugu cyo mu burasirazuba bwo hagati ndetse rero n'abasirikare bo kubikoresha. Minisitiri rero y'ingabo y'Amerika Pentagon yatangaje kuwa 13 ukwakira 2024 ko rero ibyo bikoresho ari bizwi nka Determined High Altitude Area Defense. Nibikorwa rero Washington igiye gukora mu gihe rero Iran iherutse kugaba ibitero kuri Israel mu minsi ishize hirindwa rero ko Tehran yakongera kubigaba bikaba rero byakwangiza byinshi. Umuvugizi rero wa Pentagon Major General Patty Ryder yavuze ko iyoherezwa rya Determined High Altitude Area Defense ryemejwe rero na Minisitiri w'Ingabo bibwirijwe rero na Perezida Biden. Yemeje ko rero ubwo bufasha buje mu kongerera ubushobozi Israel by'umwihariko ingabo zayo zirwanira rero mu kirere mu kurinda ko igihugu cyagabwaho ibisasu bisa nk'ibiherutse rero kukigabwaho. Ati rero bigaragaza uburyo Amerika iraje inshinga no kurinda Israel n'Abanyamerika babayo kugira ngo rero batagirwaho ingaruka n'ibisasu Iran ishobora kongera kugaba. Nubwo rero ikomeje ibikorwa byo guhashya Hezbollah muri Liban kuva mu kwezi gushize, biravuga ko rero Israel iri gutegura gusubiza Iran yayigabyeho igitero kuwa mbere ukwakira 2024. Ntabwo rero haramenyekana neza igihe ubwo bufasha buzagerera muri Israel. Mwaka ushize rero Amerika nabwo yigeze yo kohereza bene ibyo bikoresho rero nyuma y'ibitero bya Hamas. Bayisi inshuti rero zacu kadasohoka reka amakuru yacu tuyakomereze kuri iyi nkuru ivuga ko rero ubuzima bwa Donald Trump bukomeje kugerwa amajanja. Igipolisi rero cyatangaje ko umuntu wari ufite imbunda ebyiri ntoya zitemewe n'amategeko yatawe rero muri yombi nyuma yo gufatirwa hafi yaho Donald Trump yari arimo kwiyamamariza ikoshora rero muri leta ya California.
uyu mugabo rero w'imyaka 49 Vladimir yaratwaye imodoka ubwo rero yahagarikwaga n'abashinzwe umutekano kuri bariyeri rero bakamusaka bakamusangana izo mbunda. Yatawe muri yombi rero ajya gufungwa nta kintu kindi kibaye. Arashinjwa rero kuba yarafite imbunda zitemewe n'amategeko zirimo rero imwe ijyamo amasasu menshi nkuko rero tubikesha BBC. Abaraga isaha rero ngo Trump agiye ku ruhimbi aho yavugiye ijambo. Urwego rero rurinda perezida n'abahoze araba perezida ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ruzwi nka Secret Service rwavuze ko rero Trump atari mu kaga kandi ko rero bitabujije gukomeza kwiyamamaza. Umukuru rero wa polisi yaho Chad Baiko yavuze ko yemera neza ko abapolisi be baburijemo ukugerageza ku nshuro ya gatatu kwica Trump. Nubwo rero igipolisi cye kivuga ko kitaramenya neza icyo uyu mugabo yaragambiriye. Bamwe rero mu bashinzwe umutekano yabwiye itangazamakuru ko nta kimenyetso rero kirerekana ko yari afite umugambi wo kwica. Hagati aho ariko abayobozi batangaje ko bakomeje iperereza kuri iki gikorwa kandi ko nibiba ngombwa bararega ibindi byaha byiyongera uyu mugabo. Zacu zakadasohoka naha dusubikiye amakuru yacu. Nkaba nakubwira ngo niba utarakora subscribe wakora subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugeraho byihuse. Mwari kumwe rero nanjye Dani Dash naho uta ciao ciao.